Hai guys, kembali lagi bersama aku di Maulusna Channel. Jadi videonya lon tengah di pasar Aceh. Jadi lo kena blow baca kerja puta-puta ino aku water hagalo merempak. Cuma si ar ino aku dong aku minta baca kerja to abehan ku langsung. Wateku aku jak gede bak belang padang karena konser penasaranku gimana keadaan ingan. Nyawa katrok bak belang padang guys. Ino aku minta jajanan le biu asal perut bek dia habihan baru tahu rupaji cukup cai awak bukat awak nonton awak jak pengunjung cukup rame burtuh rame padahal kerap grab man asyik grab tadi. Hitam. Kenapa nak? Yang kesini rame. 5 orang. Yang jalan di sini pakai aja. Ini koyak ini. 1 porsi aja, nanti dibanyakkan mayonesnya sedikit ya. Boleh. Pak ini 3 orang ya. Sama kayak Rosa lah mas. Iya. Tambah minum 1 nanti. Atas nama kok. Atas. Nih, sukma 1 ya. Sukma. Banyak mayo. Iya. Oh, kasihan, Kak. Enggak boleh minta tisunya, Kak. Tisu boleh.